96, mixed double U19, Bernice Simé, Mia Rasmussen, Kevin Iversen, Natovarik, under Messuat Manu Holst, Indrik Møller Isaksen, B67. Christian Marius Søren Grønlund, bane 6.
Elisa Lundblad, ABK, William Schmidt, Nordkorik, Ulemissa, LB Larsen, Rico Dahl Kielsen, Tennisklubben, Bane 5, Destiny, Marius Sock, Leo Frank Christensen. Bane 4 er med, kamp nummer 98, mixed-double U17, Nasumra Egede, Sebastian Brotbalone, B67, Ulemissa Gimmer Kløbert, Ahmad Monokbala, JBF. Bane 4 er med, Marius Sock, Nuka Amasen. Bane CCV, kamp nummer 99, mixed-double U17, Elias Sørensen, Amar Valdemar Madsen, B67, Ulemissa Andrea Frederiksen Lange, Nordkorik, Amar Emanuel Thomsen, DK, Bane 6, Destiny, Marius Sock, Rune Jacobsen. Bane 2 med, kamp nummer 100, mixed-double U17, Livi Larsen, Tennisklubben, René Lennart, JBF, Ulemissa, Lena Hofmeier, Adam Christensen, B67, Bane 2, Destiny, Marius Sock, Christian Deil.
Valdemar Madsen, Hanifa. Kamp nummer 101, mixed double U17, Amnangor Christiansen, Anton Clausen, JBF, Una Miswa, Ilona Abelsen, Dickie John Thorstensen, NBK, Vanessa Smith, Ude Jacobsen, Domnerius. Kamp nummer 102, mixed double senior, Bane Triamé, Cecilia Josefsen, Josenius, Tennisklubben, Ahmad Karl Jakob Thomasen, JBF, Una Misua, Sara Lindskov Jacobsen, Ahmad Tia Christoffersen, BKN, Desanil Domnerius, Jakob Pedersen, Bane 3. Bane Intimate, kamp nummer 99, Alaya Sørensen, Valdemar Madsen, B67, Una Miswa, Amager Frederiksen Lange,
at vi går op. Bane 1, station 1, nummer 1, Søren Brøndlund.
4 Remy, kamp nummer 103, Mixed Double Senior, Sandra Pro, JBF, Amma Nicolai Bertelsen, D67, under visuel Tone Andreasen Bertelsen, RBK, Sebastian Rainer Bensen, BKN, bane 4, Descending Domnøs og Christian Hegel.
105, damedouble U15, Bella B. Larsen, tennisklubben, Zoe Rødgaard, under besøg af Annelien Appelsen, MBK, Amager Josefsen, tennisklubben, Berne 6, Christoffer Mødesov, Sikker Frederiksen,
Bane 3V, kamp nummer 109, damedobbel U17, Nivi Larsen, Amma Ivi Jeremiasen, tennisklubben under Misvold, Kim Nongnak løber, Amma Amnengwak Christiansen, JBF, bane 3, Ole Jacobsen, Røsler. Bane 2V, kamp nummer 110, Angutimøj Kreimer, Amma Mino Amadgadner, JBF, under Misvold Sebastian Borbalona, B67, Bruno Conrad Nathansen, tennisklubben, bane 2, Dommerivsov, Utafdam Amasen.
Rex, B67. Dommer Yusuf Lugar Madsen.
Miswart, Digitjau Tørstøjsen, Valland Thomsen, Bikor, og Marie Soksan, Grønlund. Under Mønnegingen Knap, kamp nummer 113, herredouble U19,